Razmaženi utrkama s 1000 preticanja ove sezone, vjerojatno će mnogi veliku nagradu Japana ocijeniti dosadnom, poneviše zbog vrlo uvjerljive pobjede od starta do cilja Sebastiana Vettela u dominantnom Red Bullu. Ali utrka u Suzuki nimalo nije bila dosadna. Odmah nakon starta krš i lom i ispadanje, drugo na sličan način ove sezone, Fernanda Alonso. U dodiru s bolidom Kimija Raikkonena stradala je stražnja guma Alonsova bolida i Španjolac je nastup završio nakon 500 metara. U istom zavoju Grosjean je pogodio Webera i za to zaradio stop and go kaznu, a utrku je završio i Nico Rosberg. Vettel je sa pole positiona poveo utrku ispred Kobayashija, Buttona i Masse, koji se s 10. probio do 4. mjesta. Sudari u prvom zavoju značili su izlazak safety cara koji je vukao kolonu 2 kruga. Nakon izlaska sigurnosnog automobila utrka je krenula čisto, a Vettel je uspješno gradio prednost dok se njegov momčadski kolega Mark Webber krenuo probijati sa začeljem. Od 14. kruga kreću ulasci u bokseve u kojima najviše profitira Felipe Massa koji je uspio prestići Buttona i Kobayashija i vratio se na stazu kao drugoplasirani. U 19. krugu nakon dvoboja s Hamiltonom izletio je Sergio Perez. U 32. krugu vidjeli smo veliki dvoboj Hamilton-Raikkonen na Britančevu izlasku iz bokseva. Vettel je drugi put u boksu bio u 38. krugu, sve je obavljeno fantastično i Njemac se vratio da bi mirno kružio do pobjede uz najbrži krug utrke, samo krug prije kraja. Massa je završio drugi nakon 2 godine i 35 utrka ponovo na postolju, a Kamui Kobayashi odvozio je rezultat karijere i pred svojim navijačima stigao je do 3. mjesta. Vettelu je ovo 24. pobjeda i izjednačio se s Fangijom na 8. mjestu svih vremena. Bodove u Suzuki osvojili su još i Button, Hamilton, Raikkonen, Hülkenberg, Maldonado, Weber i Ricciardo. U poretku vozača Alonso i dalje vodi, ima 194 boda, sada samo 4 više od Seba Vettela. Raikkonen ima 157, Hamilton 152. U konkurenciji konstruktora Red Bull ima 324, McLaren 283, a Ferrari 263 boda. Već sljedeći vikend vozi se velika nagrada Koreje.